Omuhabuzi wa presidenti ahabwa enshonga za manifesto kandi kwasire bendera ya NRM habwashe Mathausi Professor Ephraim Kamuntu okuhabura abantu kwegendesereza bebembezi b'ebicipuri n'obwabira rya mukoro gwo kusima kwa Apollo Buzarechi obire na Sima Ruhanga ahabwo kumara byo mu bintu byingi. Twebazana hamwe ntumusima imwe bari aha mucege yabura ekintu kibeto mwebembezi to lead okwebembera abantu bakakurata bagenzi banje. There is a degree of integrity you must have. Okusima kwa Lay Canon Apollo Buzarechi orumukuru w'abakristaya habwa Kampala chapter kubiro mu makaje omureka sana kandi kwebembirwe Bishop wa West Ankole Diocese Right Reverend Johnson Twinomujuni washabira abantu bona okugumana basima Ruhanga abeshemu ikintu cyo kusima ni kimwe abintu bikorwa ekiri kutunywanisa na Ruhanga kikahamye mu kagugwitu nawe kandi kikatunywanisa n'abantu batahi bitu. Bishop Twinomujuni agambira bicariza ahabwe nco muntu nasima kandi asima bahi no basa kumusima wo kukikokorera no basa kumusima wo kukikora no bakota kikoririwe two exactly hato ko eje kati yanjye ko kabo kinarimba simu si abo kutaweke hurire na musima so otarisima umuntu ngo no yakugamba oje no basa kumusimira n'ikinde cyakozere no cyakwanwe kikugasara nakikugasara abandi. Lay Canon Apollo Buzarechi agambira bicariza enshonga ahabwe nci na Sima Ruhanga kugabwe mbaza Ruhanga shemeriwe kandi twiramana. Yes. Itwe beze bintu bishatu umukayito icyo kubanza no Ruhanga okutora hona no Ruhanga mwento busima ahatuhire ehituri nebyaturabiza mbiyona. In a special way, my Lord Bishop and your family, we thank you so much. You've been so dear to our hearts as a family. Even in the times when we had some turbulent times, I remember you had a phone call with my father one time when I was with him, and it really warmed us as a family. Asaba Deacon wa Kitagata Reverend Canon Arthur Atwine asimire Bishop ahabwo kutwara ubwire akahika akusima kwa bicariza be. Sima Ruhanga munonga yashirize iki abantu planning Ruhanga no kugira ki na yebare ayakiriza program yeki tubakira mwena mwijyango y'ubusaba Deacon no mwizina ya kanunanye. Lay Canon Apollo Buzarechi emyeze ebire hingwire akahikwaho ekicirizi yaferwe nte munana hamwe na n'ekibera cyahika 20 ecyayo kibwo murro amakuru agagasha kwa Abraham Ganzi.